soon about Pano, Chumadumano 6.3 FM, Dwaso Nsem, Airborne Live. Yemfana Posuna Poso and Twawo. So, NLA Super 6, easy play, easy win. Societe General, SG Ghana, the future is you. Vodafone, the future is exciting. Ready? Agbeve Herbal Center. Akwaba. Eradia dum. Bibia de na kwem. And what I did of many colors. Oh. So many colors been Tobo. Me atu. Oh, jaja. Many colors been. I did aesthetics, the beauty of the study of the science of art. Kagum. I see a bit of red. I see a bit of orange. I see a bit of russet. Russet. As a baby, I see a bit of tinted. A bit of brown. I see a bit of brown. I see a bit of ash, and I see a bit of white. How many colors, my Bama is here? 7 colors. Okay, asama me 2 days here. Kwenchia no a Cape Coast. Yes. And then you. I tell you now, pictures ni say unhu ya. Me we na me dem person me. Say woko Facebook a. Me be chan komo twetwe ase woko Facebook a. Adomano 6.3 FM on Facebook. Obe share obe hu infoni no pictures of the accident on Facebook. Bennett Kwabna eyewitness or ahomano so meneno and twetwen komo Kwabna Adom FM suni akwaba yeah bro no wo fi hin na wo kwa hin na akopi akwanhia isu anana wa basis ni bakum baby me fit takra na me kwa aka mas me driver and me ko fa de wo akra na mas na batakra de accident na si wo hin for potin accident no ye fe baby ayensudo so ufi aka na wo ko takra a otra ayensudo kronoma obekọ baby e fe ne faculty indum university ne wo no oto Kevin no wasane akwa kakra na obon se ya omotra akwa ho tonton ne ma bi wo ho ma na accident na si mehu baby asa omota tonton ne ma ho wo free bepon asa insane kakra bi wo ho usane a mehu ona o fit akra na se o kwata akra ya o tra yensu du kuro kakra na tra pass in university na Kevin mu ho na de ni si ede na akoko hui akwanhia no den na akoko kwamna wo ya mane kakra okay me fit akra de ba no me du wona o matwa ndua de ku kwanim e wo on se wo tra commander na wo ba much bi she ho nti after much no wo ba to stop case bi nti sa stop case no na hu ba nti ya nti me yem shire me imagine say bia na arabes na wo kwanim na obi a ono wetima escape twa ade ato wo de she won son. But me do me light na me share so na who say no light be sikal kwan fin na me catch any problem na me say accident see nti ya drive over 5 minutes ya ko na car to aso pi nti na say police na elder say traffic nti de me ye do wana ye hu ni de that onye one so ni pegu like any pegu with them wa any pa we with them wa mala me boy na ka na mention for better ni panel so no go no like I was sitting into mala me ma me timi right my the 70 akwa me kompo me new baby awo afena me na me ni ba me ntimi mponko eya eni pegu papa eni pegu pa eni pegu wasama esi ahụ ma chide anya sem papa kra but me dra ho na me bisa no
Enipa me bisa ne ka tem say si be 12-1 nim. Also o mo te noise no. On say ho no. Ni opposite ni nkuba bi wo ho, na ekuro bi wo ho mo. Nti krom wo fo na te noise mo mobile. Nti nipa akona me bisa say o si be 12-1 nim. Nti ya ahomache pa na asem na si. But dem ko to so be 4:30 to 5 nim. I'm going to snap police before nipa no. Kwabna nipa wa wode wani akan ya na wom gu fama ya sem wom line a wom awu beye sen kwabna. Oh, me hu nipa say the nipa from but me hu say the nipa go pick up. Na ambulance nso si wo ma na nipa dead. Nti say nipa go from there no kre me hu bi bat nipa wu. Na me sure say me gidi nso say omu yi bi mpa ansa na ye kwoto so. Omadi kan yi bi ko sa na me gidi kire me. Because there are cars na ye no. Untimi nka se nipa ko pe ne bewu. VIP buses three na me share ko red na ko share white. VIP buses mienu. Yes. Na kasa. Now wo sha niabro ni be friend head on collision. We fi hana om de abebum. Me sure say yenda pa because ho kwan no enye kwan ya be ka se bi port road and I say speed ramps for on TV of for na no. Because so trying to now quarter side speed ramps in them. Into who speed ramps I say commander. Now who speed ramps. Into me sure say yenda. Me imagine say me sure say yenda. Anya izo. Anya izo somebody ma ko say the answer debwa. Anya izo. Yeah, kan phone ni bi. Na phone a me hwe of phone so say ya e dan Facebook call me no kra me ntimi hwe. Untimi. Na boy nam no o dan kra betra me nten o ka nanim. O da ya o. Emonyo. Mama have the step. Mama drive but accident I mean when another year different. Kamera mamenda wase. Meda wase but ana my follow up na bibi say because me do man kesim kra no me ka tell man kesim police for no omo so omo nyawe omo nim ho hwe omo ntehwe am ka some so accident see into mu nua no police for ne fire service ho mo yaduma but omo so betima kono makobo anka beboa no omo so omo ntehwe into assembly see how the information got spread in the crown boy is a problem. It's a problem. Yeah, we have a lot to do. I mean, count one so your driver ni boko why? Kono boko. And she Kwabna Bennett and where eyewitness I know atwetwen komo and your Facebook wall to see pictures yensa can from the accident scene the go on ma bit me ahwebi I'm sad. Charles Ampon Teria say mene boka say onu gina accident scene ho mene no entwetwen enkomo Charles akwaba yeah. Sisi adem say animu atete kakra twamfoni chien baby a wugina sisi e etisan accident scene ho Charles you be me don't pass the junction if you want to recommend the junction na bus me no na o crash ma the accident na ye dey ya kra no mo wu ne ya go kra
nti abambɔfo na ade nyinaa wɔ ha wogudu yiyi owufo na ade nyinaa ma wɔn ɔkɔ mɔkye wɔ Cape Coast nti aka sɛ wɔtwe kaa na esisi kaa ne da kɔ ayɛ kwandam koraa kosi n'anim nyinaa sɛ nti ɛnum kasa asɛm wɔ esi wɔ dompo ase junction ha ne fia na ɔkɔ commander junction. na uduru hɔnom no one bambɔfoɔ no bi akasa na wɔn wɔ hɔnom bi akasa wɔn akyerɛ akwanhyia no kwan a ɛfa so esi Charles. Akwanhyia no deɛ bambɔfo no nkyɛn bi ankɔ wɔn nkyɛn ba akwanhyia no deɛ ɔyɛ fa de fii no baasi no baako fi Accra bɛsena akɔ Takoradi na baako si fi Takoradi bɛsena akɔ Accra nti mi fi Accra kɔ Takoradi no ɔyɛ overtake na ɔde kehyia a wɔfi Takoradi ba abɛso no. Nti anya de a wɔn atimi akyerɛ nipa dodo a bia wɔn ho ɛkan ana wɔn afiri mu. Oh, so far no meba na we dinke we yi owufun bi kɔ ba chechi a wona we yi ho ne de nimpa 29 na wa san wo wa wono no gukie mu mo no kɔ so far ne na 2 cars kɔ dadaada na wa san so yi another 29 a wa san so wono kɔ wo ma meni nipa 29 a wɔn awu flat kura small girl ba ko po ma 1 year 6 months no so kura we wu serious pa accident in the serious. Hey. 2 cars call hospital kwa mambo to when na wufu ngoti ane de mambo to ba mambo to ne de so far 29 na mambo to ya we yi when na agu pm police car south eduma on ya won ko mo Jesus. Na ukoduru ha yen bia wɔn ho kan ye no ebi wɔ scene ho ebi obi wɔ hɔ no ma ngopɔn ayɛ nadom wanwu a wɔwɔ accident scene ho Charles ba ma adini ya ne de anwan so wo so wa we na wo ka no ko hospital wuju kom na won na so wi ba ta ko French ni ba ku du ba no wa sɛ yi ma no ko clinic bi o kisi an wa se no ha yi kaka ba ta on tebuafo no nti yontum nkro ho on tebuafo no French ana aka ani ye mi fita kwa dereba no ana num ne mpa ko anu tum kasa kaka ba ta ne se azukosi Bambɔfoɔ no ɔmo gusu wɔ hɔ. We know because do I know no unya yi ka no ba ko no me hwa aka ne de wa teto kura de seat na di na wa teto kura nti bambɔfo da wa ha uguda wo sisi ekonu mu na ada sisi de ufunda no we yi won na wa no onko nti aka de wa twetwe ka se sisi de we sisi ekonu. Sir, I am bia wo ben senior police officer wo was seen ho police pania wo seen ho and ka ye ne ntwetwe nkomo kakra cha say okay and now we run into give them hwehwe police say now we run hwehwe ne mam ye ne ntwetwe nkomo ai mboche yo hwehwe ne mam and the mesa kamera na afle enti jinado na hwehwe mboche yo jinado na hwehwe
Can man say na idea. Why this? Why? Mama father obokrata high friends said the finder infant was so na the finder and the TUC for almost regana de shepa oma no duru bunu mu etitire ni anintire say yetaye ho na eje ho atwinye na so mrufie nwe yakrama nya da bre say Ghana betumi atumpon obi a betumi asore no akọ na dwuma so age tumdwe wo ho enti afa na afa obi afa na ho ode ni nimde ne bibia moa say de be betumi aboa ama afia baton bibia betumi akotote the find that the obokrata nsem bi ka ho a won saka bia obehu Dr. Ya Oberma Dr. Ya Oba TUC ono ne general secretary ni mfonyi ne da ha wa hye ne African printing ja wa hye ne space kama ewo ha na afi wetumi akenkan bi yemfa daily guide the obokrata na emfanto aso na daily guide the obokrata no se na tipped to win 2020 the obokrata no hekrata fan etoso miensa ehwemu bi akoso asa ehwemu no pan African magazine for no maye wo mo se na nado danko akufo ado fie mpinu ne aduonu abato no kia ne ke sonko se ka se to ba na nado ene bedi nkunim ehon nsem ha na opanyini bi e friends Samuel kwapon da akon wo opanyini CJ waye de obi nya bi da ye orphanage no Eye of the Lord Day Care Center eho en wo panyini wona na yere omudi pa se ya che omo na de na so ya che wo mo ne se ye se ababa wa bia ye friend se afi adwoa na afi adwoa nyame na okwo ntafo na eja wo bia anye itu akwa single parent eno na wo panyini a ye friend se kwapon wo ka che zo wo beboa no wahu na watimi ahwe ne ma no itu wo fa nkora ne mra wo na orphanage no beje nkora na guo a che se nkora ne teche o teche nkete afidi nkura no koye no ena papa yi koma na 10,000 Ghana cedis no oh men ton wo mu ena so da bi ya de ma so je ne fa ton ho na eja wo so fada da ho kakra na ye hwe nkura ne fa ma sai wo panyini na ni kura fra wo Samuel kwapon da ko na ni afra ena wa bi orphanage nto na ye ne ma ene nipa miensa wo mo ka no ho na de wo mo hwe nkura no so wo makoton nkura no wo makoton nkura no 30,000 Ghana cedis. Okay, nyina memba be bona baso se o sabi obi anani afiri a watimi anya sa akoma no jinkwara ahwe wo mu sana adwenbone tekire obetimi abona baso obi a onani afiri no watimi anya akukuduru atonkwada watonkwara no 30,000 Ghana cedis ama sambra meka se ya che no emu nsem ewo ha de obokrata won saka bia obetimi ehu se de no ma esi eko na de obokrata ya mu kratafa etoso enson abrantie bi wanya fishia aduana ensia na abrantie no ye friend Emmanuel Kwadwodogbe Imas Ambra mikase ya che no yeso omutu susu no mdiska na ma Imas wo fanto 1,000 Ghana cedis afa de mbra ne so na Iman first kan mbra Imas meme kra obi akidnap me it make us mu nipa kro ne nchen na nipa kro no kra say 1,000 Ghana cedis na ehye me ho nenso enti mo fa bi mbra meka ho Ima Jim F. The amount to be a kidnap was a kidnap me. Nipa no kra wo miame kon. Man first can I and say then ya kidnap wo mo kidnap wo na just can na be share enche. I fed you am motorway run about you manage na to mi jingoro. Jim F. And I'm afraid man say Ima unia na say kidnap wo say Ima na ya kidnap was me da so sha kwa ne chen eno go free police for no meji ma Ima obi a kidnap na to mi jingoro no sesi ana me ba Sabra because say Ima ya ire no bari the obokrata friends daily guide ubetimi akenkai bi won saka bia na afi wakenkai bi no ahwe said e no masi kwa na branche bi so one on the master car na ye de car na ma so fa ye adwuma abranche ba ono so se car na ira se on one we wi aka no Ghana home Ghana de papa eti the obokrata friends daily guide won saka be won said the normal AC koso na Ghanaian Times the obokrata na de to aso Ghanaian Times easy panyimpa wono na da no abato komisa wuti brekese John Manson and the word is ma tudwa yi or we will go ahead with new voters register and you also achia lege kokoti mami say wo manya awi abo anyina so di isi akantam say voters register for fraud in ye no he won fa ho ba bia wo manfo de wo mabufuo bu kwakwahe wo mopo munye demonstration ma de nche wo manya aka so wo beye no ya na wo beye etu manfo tumuna won pa du kra no
and then the Obokrata friends Ghanaian Times e se bi ka ho wo de ho nsem aba na nana do dan kwakufu ado Ghana mampanyin ne the new crusading guide wo de ne ho nsem aba beto monten ne mampanyin wa hwe ne jacket blue black and a crusty coat of arms a bonne boso a bonne bonku so and wa sha atade fita and they were more time na nanu mata konwa a mu free aveno from mantamu wo ma no mkopie mu mampanyin akache Jubilee House kwacha mampanyin ne kwotwetwe nkomo ene na mampanyin kirom se wani sema ye ni nyaw wa hunya de obetwom kokunifa se ye ba betu fa ho ne ne voter basin ene ne potem wo from mantamu wo ba hwa unu se kobazi ye tu fa ho na nanu mata konwa ye cheche o mema dodode akakra kakra mo so sabetumi akabie na abo ama no ma etimi akoso eti nananom wo mo ka o makoma to mo yam kra mo da o mo na wo ni problem French ni bese was say ne ba problem na chese wo behwa unu se bibia ebekọ ye di amo wo mo the new crusading guide kroya ena technical university achechefo wo mo se national labor commission wo mo nya agogwa na wo mo ye no what you say strike na wo mo ko ye no se labor commission say illegal eti wo mo nko no mo nko kira de wo mo se atwa kai wo mo nko ne wo mo nko china he na de panfo pa wo mo nko hyepo we won't call off our strike honor your West Technical University teachers to NLC. And the Obokrata, your friend said the new crusading guide. What they want some abba, was Sakabia, no I can kind a BI come on some near the Yanada, and want some waha. Now, Daily Statesman, the Obokrata, any day at Dwaso Nsem. Yes, said your boss, a radiadum, or mania penny powerful fra, one no any barbecue, manai, and boss. Yes, say in Tiffany Wapeja for her, it Bakona Wako, and as I said, dear, for cry any then abba, yes, a friend or opinion Asanti K. Beck. One night say, Yadena Barbost, what Barbie would you make so? Now, MPP man, you cocoa, Poya Mantama, Penny Bako, Cassad Mom, your friend David Pratt. David Pratt and what is some Matuja was with me Cassonia, as I say, I can move the Apotoyu Putum. What you said, it is a Andy if was say. Voters register for frona ye be na so mo ntia se mane maso a sabato commission se dey obey into o mo boycott o mo po mo ka cho machitafu nyina se obi anko training din what just say near 2020 kwa o be fa so a o mo be trouble e mu nsem ene ese bi ka ho ni nyina e wo ha nana atoata doctor engineer nana atoata local government services penyipa woda wo ma no wo se wa wunim we are by Juma, we are civil servant. Now you're watching so by Yaman, someone. Sabi, Aquabako, 8 minutes will run you. Bomadi has all been resign. What resign you come with the Hobit Mako? Then mum saw ya by Juma, we are civil servant. Now you're watching so Yaman, some massa, one chima ukruma, and one chima crack, ukruma. Daily graphic, the Obokrata. Yen fen to apo na Daily Graphic the Obokrata ne ni na nan matran konyomo enkrai krupomu panyimpa woda woma no ye friend ni okwe kinkadowo na a wotoso ensia na na wotutu ne ntoma kama ena wode ne mpempena de agudi ko match se na bodwese fita ne trimi fita so fine man wode nsem bia tudwa was repa ewiase yese ba queen di fata na kono enye so ati mukase no ne Michael Bancha pesi wana wote dame ase to dame tete kwakwa yesu ato na wo boware was National Peace Council de akoso o mamu nyina o mani kotwa bi so mu bi o mani twam o munim de ekoso voters register nsem ene won nsem a eba was repa as a Peace Council from hunyim ajobre o muntie obi as obi amuni nkro na ba bia so de to no wo mo hwe no mo fanto se de be betumi aboa ama asumdwe kan etumi akoso mfie pinu ne adunu abato yi ye mpese moja begu ye mpese ye behwere okra ye mpese obi mawure beti ye beto ye befam yo na bibia so etumi akwa asumdwe ma fie besimu opepombo so me de to so so de obedi nkunim waso afna ma swai no asonga na man na Daily Graphic the Obokrata na mu krata fa to so dunum and what nsem ya bai was the ECG wages war on power theft. Task force embarked on surprise visit to premises. Enti wa wunim se wabo krono na bia enye se bi obi twu chop ana obi kelewele no akwakofa na mum abo ECG fo krono kane ana odidi dwuma no wa wunim se wuntuaka emfa mitem na abosome so akwakotuaka watwa fa kira sisa wadwene no so ahini na be se ECG fo chewa wo mo chewa he waso ye be ya shiwo krom han wo chena wo pagina abagine bag nti we de kokobo ina ECG fo se
yɛmfa fa adom fm so yɛmfa ma Ghana de hyɛ nyina da sɛ sɛbe wɔn sika na wɔn gye no wɔn mfa nto takunam tetenwe wɔn mfa nto chibom tetenwe wɔn ɛnoa na wɔn de ma grid kofoɔ ɛde me ma wɔn noa nyina ma hoɔden na wɔn anoa na wɔn de aba ne asan so akyekyɛ ofin nso anoa bi de ɛnoa na dwene etu tumi ka sɛ obɛyi electricity abra wo ntua ho ka ɛkorɔ no etu wa ɔyɛ saa no sacha wadwene CJ manuato Adom 106.3 FM obi dum bie kwakwa du kome na de the workout na poso Eddie Abraham yɛmfa seda ma NLA Super 6 easy play easy win Societe Generale HG Ghana the future is you Vodafone the future is exciting ready and afe yɛde asedam ne bi nso Emma Agbeve Herbal Center. Water gives life.